nama 99. srpski galopski derbi. Trka pušna. Digla je glavu u vis, nešto slabije je startovala Varena Storm, na čelo ide Fan Palast. Fan Palast, Lakoket, iznutra Jova Kovalier. Trku vodi Fan Palast, odmah do njega s levog boka napada ga Jova Kovalier. Hoćemo li bar vidjeti nešto taktike, strateške poteze, videli smo do sada samo na papiru. Na trećoj poziciji je Lakoket. Na četvrtoj poziciji je Svarovski. Na petoj poziciji čini se Ruler of the Path. Na kraju ove grupe je Disco Beats. Da li si normalan? Trku vodi iznutra Fan Palast. Na drugoj poziciji je Jova Kovalier. Na trećoj poziciji galopira Svarovski. Na četvrtoj poziciji galopira čini se Disco Beats. Peta pozicija je ipak četvrta za Tajčijevog kći Lakoket. Probio se u sredinu grupe Zofanis Delight. S polja galopira Ruler of the Path. Uhvatila je priključak, dobila Korbač opomene po kleci da to prati Varena Storm. Potom u drugu grupu kao da je predvodila Pocketeer. Trku vodi i dalje Fan Palast. Tri dužine prednosti u odnosu na Jovu Kovaliera. Na trećoj poziciji galopira Svarovski. Na četvrtoj poziciji Zofanis Delight. Na petoj poziciji Disco Beats. Prvi Korbač opomene po pleci. Na šestoj poziciji Ruler of the Path. Na sedmoj poziciji Varena Storm. Na osmoj poziciji Pocketeer. Stala je Lakoket. Odmah do Pocketeer je Tintoretto koji kao da je krenuo, ali dalje je velika prednost Fan Palasta. Fan Palast, odnosno sve je veća u odnosu na Svarovskog i Jovu Kovaliera. S polja ide Zofanis Delight, probija se i Disco Beats. Velika je prednost Fan Palasta. Fan Palast vodi ovo nadmetanje. Na drugoj poziciji Zofanis Delight, ali rade Korbači, a on se vozi. Fan Palast. Fan Palast, Zofanis Delight. Fan Palast, Zofanis Delight. Iznutra Fan Palast, Svarovski. Fan Palast, Svarovski, Zofanis Delight. Fan Palast, Svarovski, Zofanis Delight. Disco Beats. Fan Palast, Svarovski, Zofanis Delight. Disco Beats. Fan Palast, Svarovski, Zofanis Delight. Disco Beats. Fan Palast, Svarovski, Disco Beats, Zofanis Delight. Svarovski, Disco Beats, Zofanis Delight. Tintoretto, Pocketeer, Jova Kovalier, Mojito, Scarlet Love, Ruler of the Path, Varena Storm, Lakoket. I evo uručenja priznanja. Tu je naravno pehar namenjen pobedniku. Tu je naravno lenta namenjena pobedničkom jahaču. Tu je gospodin Stanković ispred kabineta premijera Vlade Republike Srbije, Ane Brnabić. Trijumf u maniru lako. Trijumf u maniru start cilj. Tu je i plašt namenjen osvajaču trke života, generacijski okršaj po najboljih engleskih punokrvnjaka, oždrebljeni 2018. godine. Dame i gospodo, Beograde, molim vas jedan aplauz za Fan Palasta, Milana Bompalja, Srđana Jovina i porodicu Milunović. Vreme 2 minuta 40 sekundi, 2 desetinke, manje je pobjeda lako, 6 dužina, pola dužine, dužine i pol.